tada Mike Rav sa Nikolićem i na 10 ulazi Arhimed sa Perovićem. Svi su tu. Start trka 2022. brani trofej osvojen prošle godine Near Poet. Da li će upravo Near Poet biti taj koji će se pozicionirati na prvo mesto? Ne, pošto diktira tempo Maksimilijan LP sa Aleksandrom Šašića. Druga pozicija za Near Poeta, na trećoj poziciji Red Schenk 2000 metara. Maksimilijan LP, konjičkog kluba Lastin Put, čelo, druga pozicija Near Poet, pa Red Schenk, pa Arhimed, to je prva četvorka trke grada Šapca. Poslednja pozicija za Ruler of the Pata, sada već na toj poziciji je Impossible Star sa Darkom Ljubomirovićem. Umakao je Maksimilijan LP, da li će se isplatiti ova taktika Aleksandra Šašića, daleko iza Near Poet sa Željkom Ilićem. Na trećem mestu Red Schenk, ogromna prednost za Maksimilijana u 2002. Daleko bio ovde od placa u memorijalu kralja Aleksandra, ima jednu drugu poziciju, jedno četvrto mesto. I dalje ništa se ne menja, druga pozicija za Near Poeta, malo se smanjila ta razlika, sad izbija na treće mesto Double Triumph sa Kristijanom Njezijem, četvrti i dalje u borbi sa Red Schenkom je Arhimed, Maksimilijan LP, Aleksandar Šašić, druga pozicija za Near Poeta i Željka Ilića na trećem mestu. U borbi sa Arhimedom je Double Triumph, pa Red Schenk, onda Angel Secret. Idemo u završni pravac i ovdje će biti dobre borbe. Maksimilijan LP iznutra ide, Near Poet kroz sredinu, Double Triumph pokušava i Red Schenk, Near Poet provlači Željko Ilić iznutra Near Poeta, Maksimilijan LP ili Near Poet iznutra s polja, Maksimilijan Near Poet ili Maksimilijan LP, onda Double Triumph, Red Schenk, pa Arhimed, Angel Secret.